Dobar dan ljudi, dobrodošli u novi video. Danas igramo Just Cause 2. Sad pričamo s nekim batom, on ima Black Market. I Black Market vam je kao kliknete četvorku, razumeš? Kliknete E i onda vam dođe ovaj bat. Znači malo to da skipujem i on može da vam da ovako vehicles, equipment i može da se eksportuje kasnije. No, da se vratimo mi, gdje ćemo mi danas, na koju ćemo misiju. No, idemo mi na misiju na žutaće, odnosno na tradicionalne ljude, pa ćemo onda redom, tako da idemo na sve njih. Opa, dok mi otputujemo do tamo, opa, neko se roka. Time to meet the criminal factions and make some new best friends. Da ćeš mi taj taksi, da malo mogu da se odvozim do tamo. Sakura Agulha Forte. Idemo na Yular Boys. They wear some, how do I put it, very nice Italian suits while they cut your throat. The Reapers, well, they follow in good old Shinivaru's footsteps for them. It's all about the land and the people, as long as it's their land and their people. Then there's the Ular Boys, a crazy jungle mob who plan to turn this island into a natural paradise. Vidite, oni hoće naprave no ovo. foreigners, no foreign goods and foreign pop music, dig? And careful, Rico. For sport that dies traitors with their mandaus. Vidite, Yular Boys, to su ovi žuti i oni su ono tradicija, razumete, samo očuvavanje tradicije. Panao je stvoren, vidite kako su turni svi imali neke građevine stare. Idemo na misiju. Oni dolaze po nas, razumete. Neki polukinezi, polujapanci, poluindusi. Ne zna se, brate, neki meleži, nešto. Evo, ulazimo u taj Yular Temple. Panao Tengah Bey. Gledajte, sad ostavim. Čutaj. Welcome. I am Sri Irawan, chief of the Yulars. Sri Irawan. Panao is our birthright, and we are prepared to die protecting it. My group of warriors is always looking for help in our never-ending battle against the foreign devils. That's what they tell me. Indeed. Your reputation precedes you. They call you Scorpio. You are known to be a skilled gunman. I'm known to get the job done. But surely you're not here only to look for work, huh? The truth is, I'm looking for an American. An American, huh? I'm intrigued. Yeah, a very dangerous American. With a big price on his head. People tell me you would be the one to know where to start looking for such a man. Ah, but you flatter me, La. But of course I will have my people look. And in the meantime, you can work for me. Deal? Deal. I'll do as I'm told and keep my mouth shut. You'll dig up anything on this American and ask no questions. That sounds fair. Ser Dadu. Znači, ovi su opasni, razumete? Sad idemo da oduzmemo neku bazu ovim pekinezerima, ovima vlasti. Know this! Sa ovom žutom, brate. Let my people lead you there. Ajmo, Yular Boys. Evo ih. I tu smo mi idemo da zauzmemo ovaj kao... Your job is to get me to the inner plant. I will hack into their computer system and override the control codes from there. Znači, ovaj brat hakuje. Okay, move out, Yulas! And Scorpio, you make sure to keep me alive, huh? Enemy located! All units attack on site! Za početak, za upis. We can't get past the entrance! Scorpio, find a way around and open it from the inside! Mnogo volim ovaj
treba mi da prođemo do tamo da iskakujemo nešto. Samo ja da provalim kako to da urođujem. Uđite vamo, braćo, pa ne možete tako gledati. Biće mi, braćo. Frajeri će mene da kopa. Gledaj kako su podobni. Odmah čim sam izašao. Evo da vidimo. Revolver. Da će ti to. Ima li još ko? Ali nekako bolji mi je ovaj revolver. Razumijete. Kaubojski. 2, 4, 2, 4. To je to. Ako, opa. Dobar. Mrave. Come on, let's go! Znači, držimo njega. Opa. Još stavimo. Take care of the guys in the towers. Daj mi šut. Dođi, ti vamo. Nemam metkova. Kako nemaš pušku, ja ga ne bio. Samo neki izleti. Ne mogu pukati. Nije dovoljno 3 metka, znači 4 metka mora za ove pajtose sa revolverom. I joj, gađaju nas sa zoljom. Great! Now we can move on. Sad možemo kao da idemo dalje. Ajmo. They cannot stop us! This place will belong to the Hvala soon! Znam sa visine da vam kopa je. Uzet ćemo heal, da se nakilamo. Idemo tamo parčicu. More guys on the catwalk! Kill them, Scorpio! Daj mi ovo nešto. Glupost, opa! Nešto iz SMG. They have snipers! Deal with them, Scorpio! Snajper je sa leve strane, jednoga. Dođi vamo, You got them! Yulas, move out! idemo dalje. Za iste pare. Listen, brothers, we are almost there! Keep fighting! Dobro, blizu smo, kaže on. Veli on nama. Skoro su neke pare. Scorpio, take care of the mounted gun! I tamo je ono za mašinke. Good! Move on, brave Yulas! Ljudi, mi ćemo tu da skinemo. Ovako, aha, laku noć. Sad ćemo prođemo tamo, on će tu nešto vjerovatno da ishakuje. This is the terminal. You have to keep me safe while I hack into the system. It will take a while. Da ćemo potrebati, kaže nama. Opa, i joj, šta je to? Gdje je ovo? Kako da... Don't disturb me when I hack, you bastards! I get very angry! Slučajno, aj ja, beži. Dobro sam pobegao, tamo je heal skroz, kako ću ja je tamo. A ovi mi još gađa. Sad ćemo pogledati. To, uspjeli smo uzmemo heal. Samo kako ćemo ovdje. Not much longer now! Idem na daljinu sa foskom. Ja sam lud. O, mi reći, to sam ja gledao kako da igram. Now, we'll have some fun. Sad ćemo se zabaviti pa ćemo se rekli. Samo se sakrijemo ovdje. Gle. Ne mogu ga pogledati. Znači, puno ih ima, ljudi moji. To je neočekivano. Radi pomoćnicu.
ćemo i novu infrastrukturu. Oni su svi ga komandanti oko mora da je popio još on tenkom. Jesi hakovao prijatelju? Još nisi, majko moja. Nećemo mi nikad izaći iz ove baze, braćo moja. Let's finish this! Odakle? Neko nas je vidio. Flank him! Možda ovi vam. There's a bastard! Jeste, oni su vam lokali. Dobro, sad mi je gotovo komandant. Da, uspjeli smo pređemo. Svi vicu Skorpio. I got it! The power plant is secured! To je to, prešli smo misiju, ljudi. I sad ovo valjda pripada ovima, sad ćemo vidjeti. Sad ovo pripada ovoj braći trebalo bi. Evo sad nam se otvara mapa. Da vidim. Da, evo sad je ovo njihova teritorija. I sad ćemo tu imati misije kod njih. Samo sekund. Da, ovo je misija obična. Ovaj trougao, a one zvezdice ovakve, to su kao preuzimanje baze. Ajmo mi sad da pređemo i bazu sa crvendačima, pa ćemo u sljedećem klipu najbolje da ostavimo za kraj, a to su parci, odnosno rogues. Ah, most wonderful. You bring power to the Hvala, Scorpio. I shall not forget your contributions. Idemo, šibamo odavde. Samo nađi neko vozilo. Mada mogu i sa padobranom, ali brže ako nađem nešto. No ljudi, evo nas, stigli smo ovdje. Vidite vi koliki su to ludaci ovdje. Ovi crvendaci, znači samo pogledajte, oni pucaju u ovog novog predsjednika koji je iz Amerike. Toliko su ono vezani za pravi život oslobođeni ovdje u ovoj kanalskoj državi. Vidite. I sad idemo na misiju kod njih. Riperi su ovdje. My name is Bolo Santosi. Ovo im je glavna. I am the Bolo leader Santos. of the revolutionary army known as the Reapers. Our goal is for the people of Panau to break the chains of oppression and rise up as one. I hear you are looking for able-bodied comrades. You are the Scorpio, no? I hear you are very skilled. They tell me I am the best. Of course they do. How come you want to join our cause? I'll be honest, comrade. I have my reasons. I'm contracted to find and kill an American. I might be able to help you with that. Who is it? A very dangerous man, with a price on his head. But to do this, I need the help of your organization, which they say is the best at finding sensitive data. Fair enough. It is true that we have eyes and ears everywhere. And it is also true that the Reapers need someone of your caliber. We can make this work. I'll do any dirty work you throw at me. But you let me know anything, you hear? Deal? I think we do have a deal, comrade. Znači ona njih vodi i sad opet će Scorpio, odnosno Rico, raditi šta god samo da dobije informaciju gdje je taj predsjednik. I ona je rekla kao sve što zna, reći će. I sad idemo svojim crvenim pajtosima. Znači vidite kakva je to armija. You are to keep me safe until we reach the inner facility where I can hack into the system network, override the control codes, and make the facility ours. Dobro, jasno. We move out! Remember to keep me alive, Scorpio! Okay, move in! We got him! U rat protiv vlade. Sa ovom crvenom braćom.
Inače, snimat ćemo danas i Valorant. Assault the next blockade, comrades! We must push forward! A Age of Civilizations izlazi sutra ili večeras, vidjet ćemo. The entrance is shut! No, upali smo ovdje Work your njihovu way around bazu. and open it from within. Da vidimo, opet trebam da se mučim tamo da hakujem ono. A samo gdje je to? A ja, nisam znao da će ovaj kada mi napadne. Sada ima neku šotkicu. Ništa taman netko iza šotku. Ovdje treba da otvorimo kapiju. 2, 1, 4, 1. To je to. Stick together, comrades! Move in! Ajmo drugovi. Hvala ti niko. Sad ću ja da još. Idemo. Pogledajte vi tu bandu. Pišite u komentare ko vam je bolji, žuti ili crveni, odnosno Jular Boys ili Riperi. Sad ću vidimo šta ćemo dura. That helicopter will tear us to pieces! You must deal with it quickly, Scorpio! Helikopter. Ali ja mnogo volim da govorim helikopter. Kada svi teški helikopter. Ovdje. Helikopter. Tako da ono, pogodili su ovog malog tehničara. Never stop, comrades! Today, we fight with handguns! Tomorrow, we could fight with cruise missiles! Dobra, fora, rekao je kao, nikad ne stajte, braćo. Danas ratujem s pištoljima, sutra ćemo s ovim raketama koje ovdje Mounted imaju. gun! Scorpio, take care of it! Tamo je ovaj za ovom. Victory! Now move out! Imamo pištol. Pa skružim da pogodim. Ovo su neki komunisti, kako sam malo kapirala. Ne znam, meni su najbolji ili plavi ili žuti. Mislim, žuti su ono tradicija u njihovom gradu. Tako da žuti nisu loši. Assault the next blockade, comrades! We must push forward! Idemo još napred. Tako da ono, sad idemo, penjemo se ovuda. Znači, banda iz kraja, pogledajte vi kako oni trče u istom ritmu. Sad nešto pričao. A možemo kao da upgradeamo puške i vozilo. Kuda idemo? A ja. Curses! Another mounted gun! Scorpio, do your thing! Gun is out of commission! Move out! Ima još jedan dio na nekog. Idemo sa šotkom, dođemo na daljinu sa šotkom, znači ova igrica i kudna šotka možda puca na daljinu. Ali nema veze šta se radi, igrica iz 2010. Igrat ćemo mi u Just Cause 4. This is the place. To sad Protect me hakujem ovaj while I hack into the system, Scorpio. Samo ti hakuj, ja da uzmem ovo i da uzmem minigun. Dođite sad. Ne smiju da dođu. Sad ne smiju, imam minigun pa ne smiju. Pa se vi zezajte sa kuburnicima. Eno ga komandant. Gotovi, ali mi ćemo da... Uspjeli smo ljudi. Prešli smo misiju. Ja mislim. Got it! The facility is secure! Prešli smo misiju ljudi. Nadam se da vam se svidio ovaj klip. Ovdje smo prešli u ovom klipu 2 misije. Ako hoćete još, ja ću ovo i da streamam. Samo da vidimo šta smo otključali sad.
Otključali smo kao njihove misije, vidite. I dobili smo na Black Marketu nove stvari. I ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ukoliko hoćete još ovo da snimam, pišite u komentare, morate da mi napišete da znam da li da snimam ili ne. I Hristo se rodi, do sljedećeg viđenja, viđamo se. Pozdrav!